Hè giờ khi đây nè kia nhưng bát hè này ngay đi đá cứ dương nông bờ bờ do chỉ nè chne này kia đại cứ nhân ban vậy hai cứ nhai đọc bốn cứ nhâm nằng bờ bờ do nè chne chân nghe cứ chỉ nhai đọc buôn nằng ấy chân dương nông bờ bờ do nè chne ở kia ai em thơ tiếng bật tại mà đó bà cứ cùng ai kia chăm vui chẳng á hay ở cùng vậy xem tập bài chăm bé khác nè thôn tao cho được can ca bờ bờ ở kiaการบวชได้คือยมดัชมุกนี้ให้เอาให้สำหรับนักคอมเมนต์ในครั้งวิดีโอยมคือยมยอมาถึงเอานั่งไงปะแต่บางคนี้อาบานคอมเมนต์เต้หัวไงคือยมบานดัชโจเต้คือยมดัชโจแต่เนบานคอมเมนต์เปย์ไงยมกำนัดเต้คือยมตุกเปย์เอาอย่างบุญไงนี่ต่างไงดับดอยไงดับบุญให้เนี่ยบุญไงคือคอมเมนต์ใบอย่างเชิญได้ให้แซดก็เรียงเชิญได้ในนี่ตอนยังโจกบวชตามน้องให้กลุ่มต้นนี่คือยมปรับมือเกิดอาเกียนนี่คือสำหรับแซดคืออาเกียนนั่นไอ้ยาเลยบวชมวยคือบ้านเหมือนเต้เขียนบร้องเบยคือกอดบ้านชนะจะเหมือน King of Hero นั่นไงให้มันคือยังรีโมทกอดหายนี่ได้ซามันยังไปรีโมทเลยยังเมื่อชั่วโมงกอดกันมันยังจืดจุดออดรีโมทให้เต้เขียนแต่เซนนั่งกูก็ชนะมา King of Hero บางคำวิดีโอนี้หายกลุ่มเพื่อนมายอพอนั่งไงไอ้นักการบวชที่ตามน้องอีอยากบ้านเดือพีเอสออกไม่คือกอดบ้านจะมือนังโกโจวีทูนั่งไงบัดตัวคือยังบวชเตี้ยมาแต่เรื่องนี้คือยังมาโรกิโตมรอห้องใบคือกอดชนะบ้านจะมือโซริเพอดังก้อนเมฆออเต้บ่ก้อนเมฆยังอาจโดtừการแคร์หรือไอเซนอุ้ยซองจินวัวดับบ้นคือก็ชนะอย่างมูลไซเซตอย่างมูลไซเซตนั่นคือสัวเต็กที่สัวยอเต็กเดินให้กับมือคือก็ชนะอย่างมันโซริเพอไอ้ยังบอกว่าประตูแต่มันน้องประตูคือพี่โกโจซีบีแค่คือก็ชนะอย่างอาตัวเมกไอ้บ้านน่ะชนะตอนนั้นกุมเพื่อนแอดมาโยมพ่อจะโยมด่าชั่วโมงนักกราวิดคอมเมนต์นั่งไงสาระก็ชนะอย่าง King of Hero นั่งดังขึ้นมีอ้อยกันไหนได้เนี่ยไอ้ชีโก้แคมเบอร์นี่คือก็ชนะอย่างสู้กันอาวิทูให้ยมดังท่านักชนะโซริบดังนักปุกก่อนมีอ้อยจังนักในอัดโดบ้านเอ็ดฮอปเปอร์ร้อยเจ็ดไก่ใบก็ชนะอย่างมันซาเบอร์เธอสตาร์โคแซมใบก็ชนะอย่างเบอร์ซิงไม่เดินได้เบอร์ซิงไม่เดินได้คือมีแต่มวยเต้จังกัดเชื่อมันในคำแหน่เดี๋ยวบ้านนั่งแต่ตอนที่ช็อกโดดคือกัดบ้านชนะจังมันนั่งสู้กับนาวีทูhay bạn sệt buôn đón hay nằng bây giờ cả đọc bớt cứ quạt này nhiều sao bả thơ kiểu con men đã hay đăng cái này là xa cứ qua điện mà sẽ thay đây ý là dù chi hai bớt cứ ban được món king năng ấy bắt đầu cứ ta rồi ham với có thể là ai queen mà ai queen cứ có chừng nào ra được ai queen vì khai kêu nát xấu cứ có thể sao bà thơ giờ cứ so chọn mình tên cái này để sai sai được nên cứ nhom đặt mà chọn mình tên ai số đọc môi có thế này mà điểm món king giờ chúng muốn làm bà ăn tầm đó đặt món sờ bà tầm đó ý ra khi xả rau cứ có thế này chúng mình muốn sai giờ ấy khi xả rau mau bị one pi giờ mà lên xả lên nhom đá bà hơi tốt cứ nó ở cái Demon King đó cứ giờ Demon King sao tập pi đó bà giờ gửi sao tập pi thế hay gửi cứ dân vợ thì mấy Demon King thiệt ban được khiคุณnấy cứ có thế này mà Demon King trong Demon King là thôi Demon King sao muối nè bà vợ luôn là bố sao Demon King ăn chơi là sao là muối ở slime mà đón ý ra ghi sai rồi có thế này mà slime sẽ slime đấy cứ đá slime cứ biển ở đấy ý ra trôi sáng đi cô phép cứ cả ban chúng trôi sáng hay bảo nhóm hai chúng một niên khó cứ còn bạc cái này thì sao anh sẽ cho ông về mà té té cứ có thế này mình slime ấy nhưng vừa thì máu mới sorry per ban chúng là sinh bốn cứ có thế này ở sorry
sorry នេះគ្នាយើងបវលទៀតមកបានអីអាច so dragon វិញគឺគាត់ឆ្នៃជាមួយស្លែមហើយឥឡូវគឺយើងបវលទៀតមកgaming focus 17គឺគាត់ឆ្នៃជាមួយស្លែមហ្នឹងហើយបើអីDemon King ទេគ្នាគឺ Demon King អើយMakara នេះគឺគាត់ឆ្នៃម្ដង Demon King គឺការច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ឆ្នៃដែរគាត់សំណាងមែនតើAll Along Away Salon គឺ7គាត់ឆ្នៃ Sorry ហើយគឺអត់សូវមានឈ្នះជាមួយនឹង Atomic សោះអីឡាគឺឆ្នៃជាមួយនឹង Saber Arthur ដែរOP ដល់ឆ្មេងគឺគាត់ឆ្នៃជាមួយនឹង King of Hero គឺបន្ទាប់គឺ Usopp Hope 4គឺគាត់ឆ្នៃជាមួយ Saber Arthur ហើយ Unhot Magic 7គឺគាត់ឆ្នៃជាមួយនឹង Gojo V2 តែនៅគាត់មានហើយនៅទេហើយយើងមើលទៀតមកBako គឺគាត់ឆ្នៃជាមួយនឹង True Aizen លោតមកបវលកង3មកហើយនេះហើយសល់3ខ្សែចុងក្រោយតើណាជាអ្នកឈ្នះហើយសល់ឈ្មោះច្រើនមែនតើSorry គឺបានឆ្នៃទៅសាមរ៉ាប៉ុន្តែគាត់មាន Sorry ហើយគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មាន Sorry ហើយចឹងឥឡូវគឺយើងបវលទៅមកនៅបាន023បានគាត់ឆ្នៃ Sorry ស្លែមគឺបានទៅទូបានជាមួយនឹងស្លែមបន្ទាប់គឺ Atomic តែ Atomic ដែរគឺជា One Chai Seagull គឺគ្នាគឺដោយសារអ្នកឆ្នះអ្នកចាន់ខោច្រើនពេកគឺខ្ញុំមកដាក់មកគឺមានទាំង Blood Lane Clan ជាមួយនឹង Retro ហើយគឺខ្ញុំដាក់រឿនទេគ្នាចាគ្នាមើលឈ្មោះតាមហ្នឹងទៅថាគ្នាបានឆ្នៃ Blood Lane Clan អីអត់ណាអត់ឆ្នះអីក៏បងមួយមិនថាគាត់ឆ្នៃ Sorry តែគាត់មានហើយគឺគាត់ឆ្នៃមួយ Blood Lane 500ដែរគ្នាហើយគឺ Skin KA គឺគាត់ឆ្នៃជាមួយ Retro 1000ពិតជាសយមែនតើអ្នកបាត់ Retro សអ្នកសយរិសា Retro សយមានច្រើនហើយសូននេះគឺគាត់ឆ្នៃជាមួយ Blood Lane 500ហ្នឹងហើយBlood Lane យ៉ាងណាក៏នេះដែរClan គឺបានទៅកូកូ Clan 1000ដែរគ្នាយើងពិតជាមែនតើចុងក្រោយគឺ Retro នេះគឺខមអ្នកតែគ្នាយើងហើយអ្នកឆ្នះ Retro គឺ You Scammer 78បានមករ៉េរំ1000ហើយគឺខ្ញុំភឹតដាក់មួយគឺភឹតដាក់ត្រីនៅដល់ត្រីគឺយើងដាក់2000តែម្ដងBBR គឺគាត់ឆ្នៃត្រី 2k ដែរហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺខឈ្មោះតិចមែនតើតែសំណាងគ្នាទេទៅហើយ Segan 346គឺឆ្នះជាមួយនឹងត្រី 2k ហ្នឹងហើយចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំវាប្រឹងទេ Goodbye